Bamwe mu banyarwanda bahungiye muri Congo Brazzaville baravuga ko batitabiriye ibikorwa byo kwakira perezida w'u Rwanda nubwo bari babisabwe na leta ya Congo. Urugendo twarumenyeshejwe n'inzego z'umutekano, hanyuma badusaba niba twaza kumwakira. Icyo twababwiye nuko tudashobora kwakira umuntu twahunze. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame harabandanya urugendo rw'akazi rw'iminsi 3 muri Congo Brazzaville. Urugendo rugamije kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Muri urwo rugendo Paul Kagame azoshira umukono ku masezerano atandukanye harimwo ay'ubudandaji bw'amabuye y'agaciro. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa gatatu nibwo asoza urugendo rw'iminsi 3 yagiriraga muri Congo Brazzaville. Ni urugendo rwari rugamije gutsura umubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Muri urwo rugendo ibihugu byombi byashize umukono ku masezerano anyuranye mu nzego z'ubukungu, ishoramari, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, umuco n'ibindi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanagejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu, aho yagaragaje ko Afurika izazamura n'ubufatanye bw'ibihugu biyigize. Aho muri Congo Brazzaville hari abanyarwanda barenga ibihumbi 10 bahahungiye. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bari basabwe na leta ya Congo kujya kwakira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Barimo Aloys Bayingana wavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Urugendo twarumenyeshejwe n'inzego z'umutekano, hanyuma badusaba niba twaza kumwakira. Icyo twababwiye nuko tudashobora kwakira umuntu twahunze. Ese umuntu wahunze, umuntu wamwakira gute? Wamubyinira cyangwa se wamukomera amashyi? Ibyo rero twarabihakaniye. Ubu rero bamaze kubyumva gutyo, basanze koko niba tutamwemera ngo tugomba kujya mu mirimo yacu dusanzwe dukora, hanyuma tuzigere aho ari kwakirirwa. Ariko se nubwo bwose mwabibabwiye bakabyakira gutyo, mwumva mwebwe nk'abanyarwanda kwakira perezida w'u Rwanda mwamufite n'ikibazo mukakimubwira nta shingiro bifite? Ijambere cyo biterwa n'icyamuzanye. Ndumva yaje gusura mugenzi we, bafite ntuzare intereta bibagenza, ariko ntabwo yaje avuga ngo akeneye guhura n'impunzi. Yaza avuga ko akeneye guhura n'impunzi, ubwo abategetsi, abayobozi b'igihugu bagomba kubitubwira, noneho tukagira icyo tubivugaho. Mwebwe nk'impunzi ziri aho ngaho muri Congo Brazzaville, hari igihe leta yigeze usa naho ibashushubikanya ibabwira yuko igihe kigeze kugira ngo murebe ahandi mwajya cyangwa se musubire mu Rwanda? Magingo aya ubu tuvugana ikibazo kigezeho kimeze gite? Magingo aya nyuma yaho stati y'impunzi yangiriye muri 2017 kugeza ubu, urabona imyaka ingahe iri hafi gushira. Turi hano muri iki gihugu, nta cyangombwa tugira. Bituma rero hari abantu bashobora gutembera, abantu bashobora kugenda mu gushakisha imibereho, rimwe na rimwe bahura n'ibibazo, nubwo umuntu atabyita ko bikaze cyane, ariko ibyo bita dekayizore rimwe na rimwe bamwe bahura n'ibibazo. Ubwo rero libre circulation usanga itameze neza. Ikindi ntabwo ari ibyo gusa, hari n'ibindi bibazo impunzi zihura nabyo, wenda n'uwagira nk'udufaranga na duke agira ati ngiye natubitse ahantu, ntabwo ashobora kubikora kubera yuko nta karita agira. Ntabwo umuntu ashobora kohereza udufaranga ngo uje kudufata kubera nta karita ugira kugira ngo igwesha kudufata, ahubwo bisaba kujya gutuma undi. Donc hari na karite simu, na karite simu ntushobora kuyigura kubera ko nta karite ugira. Ubwo rero mfite murumva ko turi mu gihirahiro, tumeze nk'aho turi abantu batagira nationalite, bakunze kwita les apatrides. Hari abandi bari aho ngaho mwabyaye, abo bana mubyara bameze bate? Bajya mu mashuri, bariga? niba biga mu ruhe rurimi? Abana twara ababyaye, dufite abana benshi. Twagerageje kwegera leta kugira ngo turebe niba abo bana bahabwa za carte d'identité. Ayo makarita d'identité rero byaragoranye, kuko bariko bavugwaga yuko nibaramuka bayabahaye ababyeyi babo batazataha.
ariko nyuma nuko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaje kubyemera, yemera ko abana bacu bavukiye hano muri iki gihugu bagomba guhabwa amakarita d'identité nk'uko amategeko abibemerera. Ubu rero biri mu nzira, ariko kugeza n'ubu ntabwo bari bayabona, barayategereje, ariko abenshi bamaze kugezamo amadosiye agiye maze kugera kuri 958. Ubu bakaba bakiregereje ko bazahabwa karita d'identité, ibyangombwa ibibaranga by'abana. Aloise Bayingana, uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo Brazzaville kimwe n'abakubuhungiro, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Namwe turabashimiye kuba mushobora kumenya uko duhumeka hano muri Congo.